Xayrlı kün, hürmetli milletdaşlarыбыз. Bugün bizning uchrashuv o'rni Qozon degan topshiruvimizning qunog'i, yiroq oralarni yaqin etib kelgan millatdoshimiz, Olabuğa instituti dotsenti, filologiya fanlari kandidati, Tatariston Yozuvchilar birligi a'zosi Davutov Ömer Bilgizo'la. Xayrlı kün. Hayırlı günler. Ömer Bilgizo'yich, mine siz Olabuğa institutunda o'qitasыз. Hem Olabuğa instituti bizga bik ko'p tuğan tilimiz, Tatar tili, Tatar edebiyatı boyunca ko'p kina bilgichlar, o'qituvchilar әзерләгән o'quv yurti. Менә бүгенге көндә ничек сезнең хәлләрегез? Başlayalım indi sözden şundan, Alabuğa ol umumen üze kızıklı şehir. Aytik anda üz vakitinde, men xatirga kelganin eng birinchi sene aytam, 1913 yılda Rossiyada o'tkazilgan boks chempionatında chempion bo'lib qolgan Nur Aliyev 20 yıllarda ishlagan kishi. Dağın boshqa shunday bek ko'p ko'rnikli kishilarni atarga mumkin. Aytik, bizning kunlarga yaqinroq kelganlardan Alabuğa institutida ishlagan Talgat G'aliyullinni atarga mumkin. Tizden 85 yaş yubileyini belgilab o'tacaqlar. İnşallah Allah bersa. Hem onun alı tanışımsa qiziqli. O 31 yaşında rektor bo'lgan, u vaqtda Rossiyada RSFSR dilari bitinde kishilarning birisi. 31 yaşında rektor bo'lib, eng yosh kishi. Eduard Qasimov kubiklarni birinchi tapqir xotin qizlar arasından birinchi tapqir kandidatlık derecesini yoqlagan Mahinur Fayzullini kubiklarni atab o'tgan mumkin. Shunga ko'ra ol bugungi kunda Alabuğa shektirdagi provinsiyal shahar kubigrakkina ko'rinsada, onun g'oyatda boy, qiziqli tarixi da var. Ondan so'ng men ko'pdan tug'ilgina yana tag'in bir qat Muhammad Ağa Mahdiyevni o'qib chiqdim. Onun ochiq tajribasini ul anda Sibgat Hakim so'zlarini keltire, qo'yadir barg'ash. Biz yana qonaqxonada qundiq. Sement isi kelib tura, birde momig'i yo'q dey. Sibgat Hakim. Şunun kubik Olabuğa Olabug'ani aytirim men momiqli shahar, ya'ni o'ng'ayli. O'ng'ayli ul uyut deganning butun ishkaligini berib bitirmay, ammo momiqli degani berib bitiradi. Ul shul xatli o'ng'ayli yasharga. Zo'rda tugul, kishida tugul. Onun belgili bir o'zining tradisiyalari var, o'zining belgili bir infrastrukturasi var. Olabuğa uruslaşkan shahar tugilmi? Onda tatar tiline ihtibar neçe gerek? Elbette uruslaşkan shahar sözde yok. Uzgan asırının başlarında Stakhiyevlar, başka Rus köpeslari anda ikmek jiyu punktu uyushtirib, elbette o'zlarining kishilarini getirib, neytib uruslaşkan. Lekin bugungi kunda Külelerinde Olabuğa'da 3 milletvekili yaşaydı. Urslar, Tatarlar hem Mamadışlılar deyip. Mamadış'tan da negizde kile, özünüz bilesiz kimler? Tatarlar. Şuna göre eğer indi buna milli sastaf yağından mahsus elbette benim onun statistikasını öğrengenim yok. Lakin Tatarlık var. Tatarlık var degende ol bir de bizim institutta yaşay. İlgilikten şulay bulgan mene Talgat G'aliyullinning isteliklerini, Talgat Nebiyishning isteliklerini o'qib qarasan da, zaman abalalarından mesela o'qib qarasan da, ilgilikten onda yozuvchilar bik tilab kelganlar, o'zine ko'ra ol shunday Shulman aryag'ының medeniy edebiy tubagi bo'lgan. Bugungi kunda de men shu isimni shaxsan o'zim tirishib yashayim. Yozuvchilar birligi a'zosi bo'lgan foydalanib, men bir ko'p yozuvchilarni da chaqiramiz biz. Bizga Irkayil Zaydulla, Talgat G'aliyullin kubik ko'rnikli shaxslarimiz kelib, to'garak ustallar o'tkazgani bor. Alimina ko'pdan tug'ilgina bizning Tatarlar topshiruvida da chiqdi reportaj Olabuğa instituti bo'yicha Marat Kabirov, Raul Sabir kubik bugungi kunda eng populyar yozuvchilarimiz bilan to'garak ustal uyushtirdik. Hem hatta mena TNV'ning şuşa çürü gruppası da bir qanagat qalıp, xayr haqlı bo'lib ketdiler bizga. O'zimizda da bizning aytik mena men ishli turgan bizning bo'lik atala filologiya ham tarix bo'ligi deb. Anda yaşay bizning Tatar filologiyasi kafedrasi. Edik ul elbette ayrim bir fakultet bo'lib yaşaydirik, lakin o'zingiz bilasiz so'nggi vaqtda o'quv yurtlarına rekonstruksiya deb aytib, menda bizani nechik deb aytgan o'zgarishlar kiritildi. U bizdagina tugul boshqa yerga da qo'g'ila. Shunga ko'ra bizim mana hozirgi kunda Tatar filologiyasi bo'lib qoldi. Hem
Татар филологиясы кафедрасы biz группа жыябыз, икишер группа жыябыз. Күндүзгү бөлүккө, читтен туруп окуу бөлүгүнө. Биздин директорубуз Мирзон Елена Ефимовна. Көргөнүңүзчө исим фамилиясынан. Лекин софт татарча сүйлөшө турган киши. Бигерәк тә аның әтисе кызыклы шәхес булган. Ул Татарстанның сәнгать әһелләре белән аралашып, үзе дә бик моңлы җырлап йөри торган кеше булган, җырлый торган кеше булган. Нашы Елена Ефимовна безгә бик хәйр хаклы, чөнки нинди генә башлангыч булмасын, яшерен батыны түгел, әгәр администрация тарафыннан югары дәрәҗәдә хуплау булмаса, ризалык булмаса, ул синең чараларың uyuşturup bir de mümkünlüğü yok. İkinciden ol barıp da çıkmay. Lakin bizge mine aytan bir 9'ar kişiden turgan yazıcılar desantı düşüp, onlar bilen uçraşıp ötkərgen bar. Olmaz Hamzin, Olmaz abi bizni bik tilep yaratıp kele, jırlıyda, şiirinde söyley, studentlarımız bir huş bulup kalalar Olmaz abidan. Şulu vakitte bizde mine Tatar filologiyası kafedrası ağzası bularak men özüm jiteklem edebiyat jilkenleri degen fenni tügerek hem bizden kızlarımızdan oңuшлыгына дип әйтегән әсәрләре республика вакыты матбугатында да дөнья күргәне бар. Мәсәлән, кызганычка каршы бетереп китте инде ул хәзер дөрес үз юлында дип әйтик. Хәзер әни кеше балалар үстерә. Фаррах ва Римманың искиткеч матур шигырьләре Иделдә, Мәйданда басылганнар бар. Әле менә былтыр гына тәмамлап безне чыгып китте. Алена Евдокимова шулай ук хәзерге көндә әни булып бәби үстерә. Аның искиткеч матур шигырьләре чыкканы бар. Бездә театр түгәрәгедә эшли. Габидуллина Фәридә дигән тыңгылсыз бер җан укытучы бар безнең. Ул студентларны җыеп, вакытын, көчен дип әйтегәндә, кызганмыйча репетициялар үткәреп, безнең студентлар, хәтта студент институт кысаларын әлбәттә. Спектакльләр күрсәтәләр. Әйтегәндә, бүгенге көндә бәлки спектакль бик әлләнде теге сәнгать, искусство булып күренмидер дә. Ләкин ничек булмасын, ул мәңгелек сәнгать категорияларының берсе. Шуңа күрә аның яшәве, студентларның тартылуы, әлбәттә кайберсен теге мәҗбүриләп дигәндә, кайберсе үзе теләп килә, кайберсе мәҗбүриләп йөри башлаганы үзе кызыксынып китә аның яңадан. Шулай каләм тибрәтүчеләр арасыннан да шулай. Башта мәҗбүр эш бирәсез. Аннан кызыксына, ул сораша башлый ул, аннан үзе эзләнә башлый ул. Аннан аптырата башлый сине, дөресен әйткәндә. Менә булаймы, тегеләйме, язганнарын әлбәттә теге беренчеләре шунда уңышлы чыга дип әйтеп булмый. Ләкин тартыла шуңа сәнгатькә, әдәбиятка. Аннан соң бездә татарча көрәш түгәрәк эшләй. Менә 15нче елда, юк, хәтерем ялгышмаса 15-17 менә. Татарстан чемпионы булган егетебез укый бездә. Азат Гыйләҗев Азат. Татарстан чемпионы әйтергә кирәк, начар дәрәҗә түгел дип әйтергәндә, бу безнең өчен әлбәттә Мамадыш егете. Менә ул үз тирәсенә туплап, шулай ук җегетләрне оештыра. Аннан соң менә шушы фәнни түгәрәк әгъзалары әле күптән түгел без килеп монда әлбәттә минем арттырыбрак Казанны шаккаттырып киттек дип әйтәсе килә. Алай ук булмагандыр да инде әлбәттә, бәлки миңа гына шулай күренгәндер. Ләкин үзеңнеке бит инде, аны ничек кенә якын. Менә без баш ваткышта катнашып, Шәймәрдан Рифат, Ибраһим Миләүшә, Сәфиләнә Гүзәл беренче курс кызы бит ул. Беренче курс кызы. Матур гына тапшыру килеп чыккан иде. Һәр хәлдә миңа шулай тоела. Белмим, тамашачылар ничек кабул иткәндер, ләкин үземә минем бик ошады инде. Ул бит менә шулай кабатлап әйтәм тагын, без Алабугадан менә шушында Казанга килеп дип әйтегәндә, шуны үзебезне күрсәтеп, Казанны үзебезгә чакырып, шулай каларга Алабуганы күрсәтеп, аралашу нык барасы. Аллага шөкер. Һәм өстәп тагын шуны әйтәсе килә, менә шу язучылар берлегенә кыш көне бу, кыш көне мин 4 студент алып килдем. Тукайның бар бит әле. Исле чәчәк янында турып, иссез чәчәккә дә искерә дигәндә мәгънәдәге шигыре.
Şuna göre kursinler, bilsinler, edebiyat dünyasını tutup qarasınlar, isnap qarasınlar degan maqsadlardan çıkıp 4 student alar kısaca kalem tebretuvchi qizlarimiz bizning yozuvchilar birligine olib kelib, mana bunda oralashib, hem hattoki birlik raisi Ilkayıl Zaydulla iskertib de o'tdi. Bizning 1000 qadar bo'lgan yo'q bunday halning. Mana bizda Olabuğa studentlari qatnashadi deb endi. Ular da rahat chekdi deb aytganda yozuvchilarga da ko'ngilli bo'lgandir, chunki edebiyotga men aytmayman ularni kirib ketaylar deb. Lekin har holda ular edebiyotni tuygan, ko'rgan, bilgan, uning jonli so'lishini sezgan kishilar bo'lalar. Endi tamomlab chiqqachda. Hem ular uchun mangulik istalik de bo'lib qoladi. Belki tortilib da ketarlar. Aralarında ümitli kalemler de yok değil. Kızlarımız da rahat çekti. Nişik deb aytganda, ondan so'ng hozir mana qizimiz 3 qiz ham bir yigit kelgan bizning. Shulu Qorabek Shaymardanov, mana u yigit, Allohga shukr, fanni tugara yozasida, boshqasi da qatnasha, u spektakllarda kelishtiradi, kstati spektakl o'ynaganda da. Shunga ko'ra, men o'zimizning studentlar uchun shod. Ömer Bilgizoviç, mana studentlar arasında kızlar gına ama yigitleriniz de var mı? Bular bitini bulaşak okutuşular. Bular bulaşak okutuşular. Gına tugel. Bilasizmi narsa, Gulnaz? Ederiz dürüstroq aytdik. Bular bulaşak tatar tili hem ingliz tili bilgichilari. Bizning bulik, mana bizning yo'nalish u ikki profilli. Ingliz hem tatar tili. То есть Ruscha angliski родной язык. Şeyler içinde tatarski deb qo'yilgan. Hammani bunda tag'in bir ayberga e'tiboringizni yo'naltam. Ingliz tili birinchi profil. Bu maxsus shulay ishlanildi. Chunki bugungi kunda naq mana abituriyentlarni jalb etish uchun u bizga bek qulay. Chunki g'umur-g'umurga iliklikdan infakka chet tillar fakultetine her vaqt yuqori konkurs bo'lgan. Bo'lgan bor, ham kelajakda shulay bo'lar deb o'ylayman men. Lekin anda ingliz tilini bilib, berib kirgan kerak, imtihon berib. Hozir endi yerga berib kirgan kerak ingliz tilini. Amina biz qabul etamiz. Ingliz tilidan yerga sizgina. Ya'ni bizga bergan kerak. Rus tilidan yerga, jamiyat bilimi, общество знания. Hem tatar tilini biz ishki imtihon deb ataladi, shunda institutda qabul etamiz. O'zi bizda qabul etamiz. Hem ingliz tili o'rganishga tilagi bo'lgan. Lekin turli maktablar bor aytib, yozmoq deb aytganda ingliz tilini o'rganish mumkinligi bo'lmagan bola ikki yigi bilan rus tili ham jamiyat bilimi bilan bizga keladi. Tatar tilidan istamay imtihon beradi. Hem alul tatar tilidan bergan bolalar anga usteladi tag'in. Ikki yigiga ham uning bolalari orta bo'lib chiqib ketdi. Bolalari orta hem ingliz tilini noldan boshlab o'rgana boshlaydi. U eskitki şey bu. Ilgari bizning programmada o'quv programmasida turk tilida qaralgan edi. So'nggi vaqtda ko'pdir o'zgarishlar bo'ldi. Ayta olmayman hozir chindan turk tili o'rin oladimi yo'qmi. Lekin biz turk tilida aytdik tugari qissalarni yoki boshqa unida o'rganish mumkinligi tug'dira olamiz degan kishiga. Bizga kelgan qizlar, yigitlarga, qizlarga, abituriyentlarga deb aytaylik, yoshlarimizga. Chunki bizning bilgichlarimiz bor. Hem Olabuğa'da mana bütün Tataristonda birgina Olabuğa ekonomik zonasi var. Olabuğa iqtisodiy zonasi var. Anda bir ko'p chet el firmalari birinchi shiratda turklar ishlaydi. Mana bizni tamomlovchi qizlarni ular endi terjima etib da fevral, mart oyida o'q o'zlarini qudolab bizga so'rab kela boshlaylar. Chunki ular hazır bilgichlar. Chunki ko'z oldiga keltirasiz, kishi rus tilini bilan, tatar tilini bilan, ingliz tilini komil bilan. Chunki ingliz tilini bizda shuluq chet tillar fakulteti o'qituvchilari o'qitar. Shuluq programmaning belgili bir ko'pmadir har xilda söylemga o'rgatuv shuluq qoladi bizda. Shuluq chet tillar fakulteti studentlari darajasida olalar. Hatto kurs ishlari yozalar, hatto diplom ishlari yozuvchiroqlarda bor. Agar kishining o'zining tilagi bo'lar ekan, tilagi bo'lsa, unda mumkinlik tug'diriladi bizning tarafdan. Ingliz tili o'qituvchilaridan da tug'diriladi. Şuna göre onlarni mana bu Türk firmalari bek rohatlanib qabul etadilar. Albatta, yine bilgichlar, azir bilgichlar. Azir bilgichlar degan so'z bu. Tillarni biluvchi, ham turk tilida, unda endi turk tilini durusini aytganda tatar tilidan negizlanib turk tilini o'rganib qatlovli tugul.
Тел белү үзебез зур байлык. Әлбәттә, һәм алар 4 тел белә торган кешеләр булып чыгалар бездән. 4 телне камил белә торган кешеләр булып чыгалар. Факультетка менә шул кирип уку өчен конкурс зурмы? Безгә яшерен батырын түгел, соңгы вакытта югары уку йортларында конкурслар бик нык кимеде. Нәрсә белән бәйле ул? Чөнки ирле ваклы теге башка уку йортлар барлыкка килде. Төрле бик вак бүлгеләнгән белгечлекләр барлыкка килде. Балалар саны кимеде. Аны берничә дә булмый. Бу безнең түгел. Әйтик, менә хәзер килә анда әлбәттә әнә теге билгеле бер буын 80-нче еллардан соң туган демографлар әйтүенә караганда килә, дулкын килә яшьләрнең. 2-3 ел шуларны көтеп җиткерсәк, мин инде бик теләп түземсезләнеп көтәм. Безгә дә килә башларлар иншалла. Шуңа күрә конкурс дигәндә без конкурс белән мактана алмыйбыз. Һәм ул без генә түгел. Кабатлап әйтәм, башка факультетларда да шул ук күренеш. Килеп укучылар сездә үзегезнекеләргә яисә Татарстанның башка төбәкләреннән дә килеп укыйлармы, башка районнарыннан да? Нигездә, менә беләсезме, Гөлназ, нигездә бездә хәт Татарстаннан гына калды. Әлбәттә Башкортстаннан бар. Сүздә Башкортстаннан бар. Нигездә Татарстаннан гына калды бүгенге көндә. Татарстанның кайсы районнарыннан? Күбрәк үз шул якын тирәдәге районнар. Юк. Бездә менә якын тирә районнар түгел, бездә Арчадан укучылар да бар. Әтнә кызлары, Кукмаралар да бар. Аллага шөкер. Казан Пет колледжинан килеп укучылар да бар бездә. Мин бит әле әйтеп бетермәдем. Бездә әйтик, көндезге бүлектә инглиз һәм татар теле булса, безнең читтән торып уку бүлегендә татар теле һәм мәктәпкәчә тәрбия бирү, ягъни родной язык и дошкольное воспитание. Ягъни Пет колледжлардан соң безгә рәхим итегез. Әйтик, алар дашфак дип әйтәләр инде, халык телендә дашфак исем белән йөри, укыган икән, безгә килеп керәләр. Яки Петфакта укыган икән, безгә килеп, ул дашфакны да укып тагын 2 белгечлек алалар. Һәм тагын бездә шундый мөмкинлек бар. Гадәттә студентлар практически барсы да диярлек аны эшлиләр. Соңгы елда переподготовка дип атала инде ул. Әзерлек курслары бар. 1 ел укыйлар да. Һәм алар чыкканда уже диплом, һәм шул дипломга нигезләнгән икенче бер дипломда алып чыгалар. Әйтик, мәсәлән, ул укыды бездә инглиз теле, татар теле укытучысы, психология буенча әзерлек үтәдә 1 ел дәвамында. Һәм ул алып чыга, аңа психолог булып эшләү мөмкинлеге бирә торган таныклык. Сез күзаллап әйтерсезме, искиткеч бит бу. Рус телен белә, татар телен белә, инглиз телен белә. Үзе өстәвенә психологта. Мин мәсәлән, үзем монда Казанда татар филологиясе, тарихы һәм шәрык телләре факультетын бетергән кеше, тәмамлаган кеше. Әйтик, яңадан үтү мөмкинлеге булса, мәсәлән, яшьлекне бик мөмкин менә шу белгечлекне яңадан кабатларым. Инглиз, татар, рус теле белгән психолог ул дөнья бәһәсе. Ул дөнья бәһәсе. Хәзерге заманда заманча һөнәр иясе инде ул. Заманча һөнәр иясе һәм бердән икенче ул бер кайчан да эшсез калмый дигән сүз. Инглиз теле аңа мөмкинлек бирә, татар теле мөмкинлек бирә. Һәм психолог булып эшләү. Һәр оешмада бүгенге көндә психолог таләп ителә. Менә килеп укырга теләүчеләр өчен махсус тулай таракларыгыз җитәрлекме сезгә? Беләсезме, менә бу яктан бездә шул хәтле комфортлы, Сибгат Хакимче әйтсәк, мамаклы, менә безнең институт юл аркылы гына безнең тулай торак. Һәм һәр студент тулай торак белән тәэмин ителә. Менә нинди әйбәт икән. Искиткеч шартлар бездә. Институтның бакчасында, ишек алдында, артында гына тулы бер комплекс, спорт комплексы. Теләсәң спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге бар. Һәм бездәге менә укытучылар, бигрәк тә чит тел укытучылары, әйтүләренә караганда, ул минем генә фикер түгел, ул гомумән менә шулай теге шушы өлкәдә эшләүчеләрнең фикере. Чит тел укытучылар, безнең укытучылар Казанныкына һич тә калышмый гына түгел, кайбер өлкәләрдә хәтта кайбер параметрлар буенча югарырак та торалар икән. Бик мөмкин ул әйтик практика буенча булырга мөмкин. Чөнки бездә санаулы гына укучылар, без аларны төреп кенә йөртәбез. Һәм һәрберсе белән практически ул индивидуаль эшләү мөмкинлеге тудыра. Тел өйрәнгәндә, үзегез аңлыйсыздыр инде, беренче чиратта ул индивидуаль эшләү.
Mine barıp okuşu gelip bitti Olabuğa bir institutuna eğer de Kütübüz. Üzükiz aytmışlay. Şunda mümkünlük bolsa yarı vaqtında men ul neni alıp qalaldım. Men özüm tarix okutuşusu, ingliz tili okutuşusu. Şoňa görä dodar tili, rus tili mine bik rahat bilimi bulgan kişi bir qayda yo'qolmayındı ol. Әле менә сезне Гүлназ бүлдереп, мин кәнемдә үстәпмә әйтәсе килә. Бездә бит менә институт турында әйткәч инде, тагын әйтеп үтик. Бездә мин үзебезнең бүлекне генә сөйләйм. Ләкин бездә әле физкультура укытучысы мөмкинлеге дә бар. Психология буенча белгечлек алу мөмкинлеге дә бар. Булар барса педагогик юнәлеш. Бар бездә физика, математика, физмат дип атала укытучылар. Hem şuluk vakitte var bizde texnoloji, mesela bu hiç уже pedagogik yöneliş değil. Pedagogik yöneliş değil. Bu bilgiçlik biri, texnoloji boyunca. Robototexnika, hem başka şimdi bir küp türlü yönelişler boyunca bilgiçlik alıda mümkün. Ben mesela şu fırsattan faydalanıp, aytık abituriyentlarını şakırasım ki hem kileleri iken dilesen indi enerji amtoluşu bulgan kişi bizde özüne kullanış tabaşak, mümkünlük tabaşak. Anlarsın tağın şunsı da var anı, abituriyent sözü çıkkaş, men bir köp jillerde, men indi Ulyansk ülkesi, Kulatka rayonuna da barıp çağıra toru keldim. Çuvaşya şığırdan da yürüdüm, men indi Tüben Novgorod ülkesinde oykap kayttım, anda Sabaşi kibik avullarını, bik zor avullar var. Safajay, Sabaşi indi ol tagi yazılışı bilen. Avullarına oykap kaytırga toru keldi. Şunda menen abituriyentning nişiktirip psixologiyasına көзәтүдән belgili bir ne uyuştu. Mene abituriyent. Birinci şiratda soylu şehirni. Kaya barasın dep soruyorsun ondan 11. klas balasından. Kazan, Moskva, Peter dep söyleşäwer. Indi okuyurt eken, alan ikinci planda. Başta Peterga bara, Moskvaga bara. Mene bu yaktan qaraganda men etiyenilerge kengeş iter idim. 18'ge kadar eli o hatta zakon tarafından da ata-ana cevap bere bala için. Dürüsünü aytkanda eli mena 40 yaş tolgaç etke şaltıratdı. Tuğan günü, 40 yaş tolgan günü. Oğlum dey 40'ta toldu indi, belki akılda kirgendir indi dey. Şundan da şulay. Ata-ana sözü ul bir koyşanda artık bulmay. Elbette. Şuna göre men bu şu şuңaydan fırsattan faydalanıp ata-analarga, balalarga dürüst yöneliş bersinler idi beytezi kile. Onlar belki Alabuğanı şittegiler belki bilip de bitirmidir. Lakin Alabuğa institutu ul KFU institutu. Ul KFU diplomu biri. KFU diplomu biri. Anın diplomu alganda bir yerine de Alabuğa dep yazılmagan. Bir, ikinci, qabatlap aytam ana komfortlu, uyutlu, mamıklı qaysı sözüne faydalansak da Alabuğa to'g'ri keladi. Bala için, şitten kelgen bala için o bigret de oңайлы. Kazan, özünüz bilesiz, şauşulu, tığız şehir. Benim ulum şunda okudu, bilemeyen nerse ekeni. O Tulay Turak'tan üniversiteye saat yarım kileler yalar, avtobuslar bilen. Bizde mene yol arkalı aşağısı. Yol arkalı çıktın sen institutta. Hazır en kıymetlisi vakit. Hazır en kıymetlisi hem vakit, hem korkunçsızlık da. Yaşırın batırın tuğu Gülnaz. Yaş bala kile, yaş yigit, yaş kız kile, şit mühitte elege olur. Mında kontrolga alıp bitiru mümkün tugil. Benim ulum özü Kazan Üniversitesi'ni bitirdi de kızık için, o programist, kızık için magistratura kirdi pedagogika boyunca. Bunu magistratura diplomu etiydi, sen bir köp söyleysen, Alabuğa turuna okup kalayım hele, zavuçunu okudu, o koyup şok katıp söyledi. Eti sizden şul katlı tege, ben nişik dep aytayım, домашний bit sizden institut debindi. Üydegi kibik dey. Okutuvchi de bir nesi sana aytganda, bugün tutturup, bar iltip qo'yali kafeda deb ochqich berib jibergan mumkin dey. Ana shunday жылы do'stona munosabat bir qimmat. Bigrekde yangagina uyundan uyasından chiqqan bala chaga uchun. Bala chaga endi alar hali, shundan da bala chaga. 20 yoshda da balali biz hamon balali etkeyga masalan. Mana bu yag'ında o'ylarga kerak. Mene Olabuğa, dürüstten de Olabuğaga barıp, benim şahsen sizni tыңlagandan soň benim Olabuğaga barıp bilim olasım kildi yaňa baştan. Men bek şat. Mene bizni qarap, bizni tыңlap oturuşu etiyeniler içinde, okutuşular içinde, mene balalarını dürüst yolga kiritip jiberge yöneliş biri için şunday motor engeme buldu bu. Bek zor rahmet sizge. Allah kabul kılsın. Okuşlarınız bulsun, köp bulsun. Tüplü bilim alıp, tuğan ilibizge, tuğan jeribizge, tuğan töbegibizge hizmet iterlerlik milli kadrlar ezellerge yazsın sizge. Oňuşlar. Rahmet. İjatınızda da
укытуыгызда да, гомумән шәхси тормышыгызда да исән сау булыгыз. Кабат очрашырга язсын Алла бирсә. Без үзебез дә Алабугага барып, шушы кафедраның эше белән яңадан танышып кайтырбыз әле. Мин сезне чакырып калам. Рәхмәт. Сау булыгыз. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы, Алабуга институты доценты, филология фәннәре кандидаты, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Даутов Гомәр Вилгиз улы булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенге сезнең белән саубуллашам.